Mi kudo le awenu mi bi mi ma fon dagbe ata tagbe di ebo yin avuvo sun me mi le di esin azantan ene gogbe sun yoyo e bo ka ko je yi jiden mi do upload igbaja sin hoho men bonu wa ton mi poro gbe donu benen vele bi kwiwe e ko mi ko ja male college mi sin fon gbe mi ko won mi na dule ton e hwe de bo mi tele mi ma ten live die mi kana be sin esoro hwe ton jido men jelen nu wa dating ba e don yodo bife bes be ho gbon ton ba e na blon e na level le ko amen do fodu gbe e ja e dum na fo son sin azanten ne go gbe do nkan do e ma e poro yi e bo na zomo lo kaka so e fo son sin azanten we go gbe ma ten libre e do ho enion ma ten libre do po mo men jelen o senu yeten we leon ye pleme do sen dodo gbasa so ye hon wayi neon bo sen ejiwe se na gon yade ade ezan gete din bo ime ho ijele ton teme yo sen ji na jijon yo e ko yin tuntun ton kabo o ye me senu yeten we le yo ye ko na gbe ton ye ti me po ndo menjele sen ejiwe se na jijon din yo egbon fere hun e wayi dole e so gbe poro sen dodo mi ton gbo khuin bo hofo martin libre e do enion bo kale mo menjele be ma ho me yade ade e na beru don dien fi na de mede seru teme le e o ide e o mina certaine me le so e fi le yo e ko ya do nu mo nko ton bo ndo menjile ko to ni ma su nu ya zun clear abi e ma ho mi na le as jele kan o nu bi ni do ganji we zon e ya o je nu mo nko ton to ji azon ro po ndevo e to we intesi e world 2026 ko ya ko ton e blo yo e ne bo ja cho de su ti tengbe bo gba ta glo mo de nton do nu e na si wozan ko ti si apa ko ji yo ye blo nu mo nko ton be vi de su ti tengbe mentile akpakpa rukutonu won ni atundo menjere lo ji fun kan yi marakana ton bo eyin o gbe ple nu meton me bi ho ple ton bo me ra wo Cedric ye de nomblo yon mo nkan ton diyan elele ko ame bo je yi GCC Martin Live e do ho enion Martin lo po mo menjele o nu wa eyin gbanukun atongo bo ye fufu e sunu sin akpa be ro kan junior masculin be na blodo abi jan ko ye ko yon ke pa mi ton le bora lo so ho sin akpa ho je yon me ko ipan ro da pe diyan e ho mi na yin tuntun to me mentele mi o nu wa de tin bo bi no aston mentilevin do azo mina clock keke o clock moto nu mele ton yo azo diwe bo do paraku don chinole mele kun ke na lo e ka yan de bua o Martin Libre do enion l'autre vision ho voye mon fi e mina so din ti me pondo menjele e na blogbon bo che pa se afo adoko na si hudo nu kan yo bezon din ye me do to zo ato temeten to mi ton fi din bo yi da zo men ko emi dogo do ye me on e be yi lobo iso jo so gonu to kon la temeten e to mi ton fi le bi queen fine na si hudo akwesi hode men chelemin d'autres visions se ho enion bo le ati me pondo men jelen o vodun days mi ton e mi na do ko eja e me on e go sin azatan lobo je azan do ko ten we lo le telegram de suwa e homen e ti me pondo men jelen ngbo sin dodo gbasa mi ton e donu se na me ho aije ton sin gonu yari yari ezan gete ni do menjele sin eji we na jijo bo azoro to mi ton fion le so gbe ha o sin dodo mi ton e to ton e khuin pombo ho fo men egbon fere hun e ni wai lo me karo se na ta na no ya dio nu kan bi o hu idefo hu iwe o telegram e zero fio mentele mi le matinal de so e do horo ponion e ti me podo menjele sen dodo gbasa odiyan e do le sen ejiwe se na izan gete ari ari bo ime ho ijele ton yo e na wazo do yo nu mo nkan ton le e so gbe dodo re ye ni son mi pondo azo iton bo son do sen eni obo wa ndo to me de jin le matinal de so e do enion lo minatun do menjele san de dion minatun me na no se na osin o tanwe menjele mi do ho enion do ho jamala bi hu me e homen ba bi hu yo ye wala menjele mi chapata ewe mina so din etimelo le horo po eniyan de soro sin dodo gbasa emi sise tolo yemi lamena no dagbe sin azo ato temetembe yi ho emi dogu to waye meyon ye de diyan e so yi lobo so ho ache ipase afo adoko lo taji o to kunra mi tan le bi hui bonneon e na si ho je nu kan edo de meji kun e jalavo e ko nkanu nkodo e matemeteme e no bloblo in to me chubo ma hobe no beyo e ko no mo nko ton blo e labo sol e hometon eton e wa imo ablod igbaja ho emi ton e mi duwe bomo do gan yo ya to gan ho ya me ho to nu kun temeteme e do ali dia le nu do to mi ton fi sin ye bo so do we ho ton yiti me po do menjele e o me be ne vi mi yo mi gbo mi ni hun ho bo jawa do be ne vi e mi ye ho mi ton ro no hun mi lo mi mo ye lo le yo e don vi mi de so labo son e we do e ni o me menjele mi na tun do menjele nu bo se na o sen do gba sa na gbe do le e ni azopo menji l'emblème du jour e we do e ni o bo do po do me ho senu yen ton lo ye kon sen ji e se na jan dion kaka mo do
e sogbe huyo hode bukunde bo ina indi do tolo le parakua e we mina so din etime do menjire nugbo zan de din yo so yira hon se na mena nu kona e mena ingbeta teme bona nu konu se na mina in tuntun to do bene to mi to me fi bene to ro po mi o vodun de izo diyan aklono zangla ro po e we na no blo na me ti lemi ta baro e home ton e mo amlo de gbaja e mi du mo to kun la mi ton le me etime po do menjire kun ande we a keru perereo e omen avo intomi tometon kan vo podo no e avo bo mi no duro tomi ton file e we ite ito lowo do du kwe ona eyan bo ja cho de so ite de yodo ikwe ton ji lo men ti lemi eyan nu dagbe ne fraternité e we mi na so din etime po do menjire nu wo sen di we me hwa ije ton le na jinjon ro se na me yo o sen do gba sa o e na gbe do le sen ni e so gbe hu me ho ro po ele kunle bo e na do de o gbere pon o le egbon fere hun e wa ye na gbe hun se na zan re diyan beta na run kan na e me na yin se na sinu kan to mi na yin tuntun to din me ti le mi ye me wa zo do ale de to mi to en fi bodo nu kan iteme le yo e do tun ye do to mi to en fi do hu mo nkan ton e mi nu be yam lo de gbaja sin ye kamen mi ale ko matin libre e home ton din e ti me benjere nugbo sin dodogba sa na gbedin bo se na sin gonu na hodo bo na jija yin bo na jazwa nu benen village na wa zo nu miyan mere do nu klon sin alinu we ma homeneme e ko jemele de ji se do fide fi mi ro kuro na chubo we ma homena be na tun ro fi wa zo de gbe njayo e ko ya ode obo nu ko tonu so nu hodo nu de uni ma tin yo TSC wo 2026 nkan ton ne nu wa mo nkan ton e blo ko yo gba ta glo mo de nu ton nu kwiti mo zan do check pass afo adogo sin alinu e blo be huisere suti degbe ndagbe ne akpakpa ndagbe de fowa do marakana e igbe ko plenu meton bo Cedric yede nomblo yo eleko wa yoji nu de foira yoji mele maka ke ara paraku wa yo ereyin wa clock kekere mi yo wa clock moto cheru mi ne azo ene no yan de bu amen men chile Martin libre e wedo enion marathon bife best e hogbo ton lo na leko wa tin nkan do e ma meyon ete obero ka ya fofo sun si azaten gogbe nu wa e na hunu sinu do fodugbe e jaibo na fofo sun si azaten gogbe Martin libre e do ho enion egbeji we de menchi lemi bo e me vivu bo inge pa mi ton mo ho bola lo so ho bo na ro na ho e do abija sin to me yo be yin pa nu kun atongo yo kan enion diyan to me ho da we de yo e na yin tuntun to egbe menchi le e na chen lo poropo mi ton le nu e ho jama ye henu e ho me e do tenu mi e jemi ko de ne menchi lemi e so